Vjerojatno će nas u nedjelju navečer negdje opravdati, da kao to sad sutra treba krenuti, treba opravdati ta očekivanja sva i to, jer stvarno nas je bilo ono šokiralo koliko nam se ljudi javljalo da preći će na HR2 zbog nas, ajme ovo više neće biti isto bez vas tamo vamo i znali smo da će doći određeni broj takvih komentara, smo se mogli ono nadat 50, 100 ili tako nešto. Mislim, nije da su komentari najbitnija stvar na svijetu, ali ipak ti daju nekakav ono ogled otprilike gdje se nalaziš. Ali smo ih dobili ono more. Da. More. Dakle, prvi dan i Dora i ja smo negdje ono blizu 1000 poruka u inbox dobili, što nisam valjda kad se sve zbroji u životu dobio ono... Koliko je kečkeš dobio? On ne zna. On ne zna. Ja sam pratila puno manje nego mi. A zašto ljudi znaju da kod njega ne mogu računati na odgovor i da će to Dora odgovarati, pa onda se rađa direktno. I zapravo zahvaljujem svima što su shvatili da nije kečkeš na tom Instagramu, pa da mi nisu zadali dupli posao. Hvala. Da. Tako da ono ima nekog stresa, ali mislim, niš posebno za sad. Budemo vidjeli. Pitaj me u... Nedjelju navečer. Da, to ili ponedjeljak u 10 do 6.